إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وبعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل امتثالا بقوله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ashana aro kushimisha Uislamu bado ngunkumbura jawo mangani mumalego watu leshelem tumiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutuba wetu wawidi shindane kujikunguluka hadithi ya Mughira ibn Shu'ba wa anil Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu qala Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tumiki sallallahu alaihi wasallam jawabeshi tamalejo atite la tazalu ta'ifatun min ummati ظاهرين على الحق لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس رواه الإمام مسلم عشان أروك شمش الإسلام mundu kuwa mudi talaja sawa sawa wele ubile kutesla kwa Allah subhanahu wa ta'ala mundu katama kan kujibika na haki mawiwi nkujibika na Qur'ani jina nkorona mawiwi nkujibika na hadithi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam linankubeleta mawiwi genu mwejo seleshi siweleshi ndimba sha Allah subhanahu wa ta'ala uwele upile kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kurashigwa mundu wa kubika na haki mundu jwa kubika na ukwedi au jitisha ukwedi wa kutosha kwa Allah subhanahu wa ta'ala au jitisha ukwedi wa kutosha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndituweleu uwele upile ngani kuwa kukalamuka kwa mundu wala kushimbishika kwa mundu wala lukorolo wa mundu la wala haula wala quwwata illa billah pangadi kukalamuka kwa mundu kwa kugatila matalaga haram ngawa ntaande kutia kalamwishi wala quwwa wala nganigawa mashidiga mundu nigaga kumpeleka kutia kwa mbalo kupanganya sala nganigawa mashidiga mundu gakutiga kwa belesha la kujimanyidi la Qur'an nganigawa mashidiga mundu kutuwelendi to kupanganya da'wa la yorobela kwa niyo illa billah ikupatikana kwa shika msitosha kutosha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ashana warukushimshi kwa Islam pakuwapo haki tukujibika na shila kusha pakuwapo Qur'ani tukujibika na jikutikarali mahadithi tugabika na tumiki sallallahu alaihi wasallam kuwesta mujila hadithi jaji jakujira la sahaba Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tumiki sallallahu alaihi wasallam kuwesta malawa kuti la tazalu ta'ifa ngakaleka kuwa kagulu ala alhaqi zahirin kuwakaleka guluko kadimu hakironi kana nkuwina gulu muumati waune laru majipatikana jamtundu wala kweniu shanda anajidimu haki roni jukuwina kwa wina wandu ore dunia nzima tumiki sallallahu alaihi wasallam nuati takuti la yadhurruhum man khadhalahum au khalafahum hatta yati amrullah ashina wandu washaka nyori keleka guluko ashina wandu washatinda ni keleka guluko nganawa kombole kukarokona reka guluko hatta yati amrullah mpaka kiyama kuika mpaka katemeka yani katemeka ushika ulamuri wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mpaka kiyama ninongo njangu Islam ninaga kujikana haki ya Allah subhanahu wa ta'ala wankwaranda abini mwejo namba wanu sharika disilamu haki mpaka kiyama tumiki sallallahu alaihi wasallam watita hatta yati amrullah wa hum dhahirun ala an-nas mpaka jisha kiyama mpaka uisha ulamuri wa Allah subhanahu wa ta'ala wala kwenye ashina wanduo adibado wa kwa wina wandu ashimijao wadi mubatil ni kupanga jeshi ndia haram ashana waruki wa Islam mtijipika na haki jina nkichozi la Qur'an mkujipika na haki jina nkutoshi la hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam mkamla ni lagwaniyo fa anta minal ghuraba alladhina tuba lahum mmenaganjiwani aya mpikana Qur'an jina nkuweshitego mpikana maloga mtume sallallahu alaihi wasallam kamla ni video fa anta minal ghuraba namboroni mmoja shimbe munkutula mawandu wakutindiseba guluba wandu gulu jorobe kuntojima mweje walakin namboroni utendelo orobe wene umbujile mwejo
Tumiki sallallahu alayhi wasallama akuweshita muhadith jaji potelo sahaba Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu hadithi jajirari al-Imam Tirmidhi mshitabu shao Tume sallallahu alayhi wasallama atitakuti yaati ala nasi zaman jisha ishidi la wandu ndawi yaati ala nasi zamanun ndawi jisha ishidi la wandu ndawi jikwetenteto wakuika ngawo mukujijawdila ndawi jikuika jiriene Tumiki sallallahu alayhi wasallama na kutijisha ishidi la wandu ndawi as-sabiru ala dinihi mundu jako ata upididiu ni kamla ni dini jao kalqabidh ala aljamra iwe sawa sawa ni mundu jwa kamudile dikala ya moto bandu ora kumbona ushabe jola kwa nini na bobangadi ye kulungwa ya kubanganya ikawe la jimile ni malamuriga Allah hal kadhalika jimile ni malamuriga mtumiki sallallahu alaihi wasallama hal kadhalika jimile ni nyendo le masahaba ashana rokushimshiko Islam kana alimu jumoja wako jukumanjika kwa dina Abdullah Saad bin Abdullah Dusturi Saad bin Abdullah Dusturi rahimahullahu ta'ala akuweshe tamalowe mukwadimbi kari abandu wakupika na ukwedi ni kutenda marengo akuweshe takuti alaikum bil athari was sunna mkamala nejeuma nganya shina bandu ni majiganya kama sahaba was sunna ni majiganya kama mtume sallallahu alayhi wasallam fa inni akhafu an yati an qalilin zaman ditune jwaju ngogobela kuti panga kababa jishenda abi idha haddatha insanun bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ngogobela kuti jishenda abi ana mundu ashiveshitagangani kwambaga mtumiki sallallahu alayhi wasallama jisipatikana gagulu jine dhammuhu tashiwaga nkunyore jola kweni mundu jujimile muhaq juhuweshi tauladiki wa mtumiki sallallahu alayhi wasallam bari jishika ndabi jakupatikana bandu bane dhammuhu watashiwaga nkunyore jola kweni wanafaru anhu ni kwatenda bandu atadikangani ni jola kwenijo watabarra'u minhu roni bandu tashiwaga nkudiwambara ni jola kwenijo wa adhalluhu ni kunteria roni pa bandu wa ahanuhu ni kunyoria pa bandu mundu jukuwesta malaika mtumiki sallallahu alaihi wasallam mundu jukuwesta malaika Allah subhanahu wa ta'ala ni kupatikana bandu wakwata umanyidirimmi tojao nambo ni kwa nyoria gawala kweniyo jwejula juangari yoma mathalan jwejula njinga jwejula juanga manyidi la haki nga kujimanyidi la Qur'an nga kujimanyidi la sunna tayyib mundu elo komuleka kubanjinga mundu komuleka ngajimanya Qur'ani mundu komuleka ngajimanya sunna mundu komuleka ngaumanya ukwedi nambo yakuladi shilawe nganiwa mu Qur'ani yakuladi shilawe nganiwa mu sunna ja mtume sallallahu alaihi wasallam rano tukugela ukashina udi jole tukuntenda mundu njinga mundu juanga fai ngajukufai pakuwapo jukwajiga nyabandu shindimba chakutaka mlanini Qur'ani ngajukufai pakuwapo jukwajiga nyabandu akamlanini sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam rano mtume sallallahu alaihi wasallama pala kweni babashiri rewando yunusubira wando wakupididila sana wando larima jako nkamudile Qur'ani ni sunna peleba mmoja ndi tumbe wakupididila wando tawe sitaishi ndu yejinji sana kwa mbaga mmoja na mbodi itummoja kwa Allah subhanahu wa ta'ala niwe mbele wa arwela ashana arwa dini wa Islam Allah subhanahu wa ta'ala kutana kwa shimina biwakala kala nimpaka nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nimpaka asilamu fanantiato Allah wajiga nyagasi nabi walakala kala nimpaka mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nimpaka ntiato ukwamba asilamu ore dunia Allah subhanahu wa ta'ala kuweshta mu Qur'an mpelaga yani tushuhudilaga mungani ja Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala katabaka mtumirie Musa kwa Firaun Allah waterle mbesi tamaloga kola wanga na Musa muaradle Firaun mukulu wa Allah subhanahu wa ta'ala nambo Firaun wadi kweririe ni wakure nyewanu ni kwatenda ana rabbukumul a'la bandrobo je omanganya uneni jwandi nungu jonu jope nani Firaun wadi kweririe nambo Musa alayhi salam waikaririe malewe mokulende wala sana namba kata makalo ririe Firauna kibir ni kudi kweria Musa waweni le dua Musa alayhi salam
wabendile dua kwa bena Allah subhanahu wa ta'ala. Musa watite waqala Musa rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan fil hayati ad-dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al-'adhab al-alim. Musa alayhi salam wanyaku ile makono ni kubenda dua watite kuti rabbana enungu yetu. Musa kudanda ula mtenga wapo shele kwa Allah wanunga kubikana. Musa rano akujare shidanda ula kwa Allah subhanahu wa ta'ala akuti rabbana bwana wetu innaka ataita fir'auna wa mala'u zinatan fil hayati ad-dunya. Mwe bwana wetu nditumumpele Firaun ni mwabele wandu wa Firaun zinatan mwabele ishindu ya kutepa dunia kapena ishindu ya kupeta dunia ya kurangala ya dunia wa amwalan ni mwabele ibanje sana wanduo. Rabbana liyudhillu an sabilik kwa magongo gelego Firauna ni wandu wao akwaro kona rewanu muditala jenu mwe Allah. Rabbana tmis ala amwalihim enungu jangu kapena enungu jetu itmis ala amwalihim njona nje ibanje yao yorobeene washdud ala qulubihim nindibi kari mitima jao jiweje kudimbangana fala yu'minu ngana kulubidla roni jama njaji wala kweni ngana kulubidla roni ni wandu wao hatta yarau al-'adhab al-alim mpaka katamakatashi unaipotiria kogoya. Dua wa Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala kwanga dua qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala kuti qala qad ujibat da'watukuma ndituje umanganya wotumposhele duwari yenu lyankuomba kwamba Musa na shimwene wa Harun kutuwadua jabendile pelepo tujijitishe na ambopa atamare tujijitishe fastaqima nchiri leje umanganya wabidimbeba kushirila wala tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun wala ngani nkuya ditalaje wandu wangama nyidi la haki ashana warukchi mchiko Islam nole Allah subhanahu wa ta'ala dua amarelema kuitika na mbwa kutinchirile lare maja kwa Islamu awe wano kushirila mudini ja Allah subhanahu wa ta'ala awe kushirila katamaka kwa ubata ukwedi mpatile ukwedi kutoka na Qur'an ukwedi kutoka na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam fathbut ndime barabara mbebe mundu jo kushirila ngani mbebe mundu jo kurembe kama haki. Allah subhanahu wa ta'ala akuntenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam musurati al-hijri aya jamberi ja kumadisi na mujile surati Allah kutiwabud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin muntini wadile bwana jonu mpaka katamaka simpate mmoja shiwa mbebe mundu jo kushirila mu ibada ngani mbebe mundu jo kurembe kama ibada asana rukshimbi kwa Islam. Allah subhanahu wa ta'ala akura lanteto wandu wakana akuti waddu la utudihinu fayudihinun wanya onditwala jile akuwanda awini katama wakula jila la utudihinu kutibola mmoja Muhammad nkateni makulende wala bana andi fayudihinun kutumamba jile manganya jo wandu wakulende wala kwenu Muhammad. Na Allah subhanahu wa ta'ala akwajiga nisirukuti Muhammad ya wakushirila wa in kadu la yaftinunaka an alladhi awhayna ilayk litaftari alayna ghayrahu idhan latakhadhuka khalila walaula an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Allah subhanahu wa ta'ala kun radda mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuti wa in kadu la yaftinunak nditu warigele banandi wandu wakana kutanjinjire mmoja mufitna yani wa in kadu la yaftinunak warigele banandi wandu wakana kutanjinjire mufitna kutinne shemwejo ntenga watuntulushire mmoja Muhammad litaftari alaina ghayrahu kutintulambushire mmoja Muhammad ine yakwe yangane tunjiganya idhan latakhadhuka khalila nkatende yala kweniyo mmoja nditu nkawe elewa kunonyelego kwa jele manganyaji nkatomene uganja namboroni nkatende yele ipoteri kampatile ni ashana ari okushime chiko Islam larma jako bandu amanyile kutitudi mundamo jakutinaga tushweni shindu mundu ana nkushirala sha musunna ni kunyora jala kweniji ni kumbona jwa nyuwani ni kumbona kutenda ishindu ma anzalallahu biha min sultan kutupela gabanga ishindu yani muishindu yakupanganya ayo pela kuti Allah subhanahu wa ta'ala nganatu luriya umbono wa udi wore wa kwenda barabara ni ishindu yakutenda wala kweniyo na bodishi waga ukwadi kutoshela kwa Allah subhanahu wa ta'ala pele ni baweshete mtume kuti fatoba lil ghuraba mtendele wapate bandu wakoneka kuti akupanga nyishindu ya nyuwa
Achana arugushimishiko Islam. Unengo madishira utuba wangu. Kwa kunkumbira kuti dunia jaji nganijita andara mpano, dunia jakala kala. Niro ni duniaji jiga mjenkwaatigala wanu banani kwa jinjira makabri. Rana Allah subhanahu wa ta'ala akurala umbo ne wa mundu kushiri la muhaq. Allah subhanahu wa ta'ala kuti innal ladhina qalu rabbuna Allah. Nditwashina bandu walumukwile malewe kuti rabbuna Allah, bwana wetu ni Allah, thumma istaqamu, nashirile barabbar, tatanazzalu alayhimul malaika, katamaka kwa malaika kwa tujislaga jale manganyaje, alla takhafu wala tahzanu, kuti yao manganya nganinjogoba wala nganimbe wa kudanda ula muntu katamaka kuwa yejenja akuraganirya muntu mwao akuganirya rambiri abanganyiri, akuganirya wiyi wabanganyiri, akuganirya haki jaro konari rya jawandu, akuganirya wiyi wangunda wajibila jao, akuganirya ushabe watendela jao. Rana ushabe ulanga kukombla kutenda kwakwabo malaka almauti aishe kudigala ntima wao, akwada udila wanashi wao, akwada udila shimarieto wao, akushidanda ula shipanje shao, aterle shukudi jinji sana kurora shipanje, namba malaka almauti aishe rano ya shipanje ile ikudibadishikwa na kujiganirya ndamo ya kutuuna kwamba kutoka ntima wangu hapa mberi jangu ni kuinjila babs anabele bariba uniri mane yapi tayadi ya kupati kanyandamo riwiti ya kudunia na kupati kanyandamo ya ku akhira. Anaune Allah shaka nyimbe magambo shina uti, shaka nyimbe magambo ntundushi. Anaune Allah shinga ajanje idingwa mele mundu yo kupanga anyishi ndio haram, mele mundu yo kuonanga dunia na jona rile wandu washajinji sana. Anaune kwa Allah subhanahu wa ta'ala ngwete idingwa. Nano Allah subhanahu wa ta'ala kwa wandu washiri lemu imani muhaq akutijelenda awijo tatanazzalu alayhimul malaika, malaika gakura tulukaga kwa tena wandu washiri lemu haqi, alla takhafu, jeuma nganya nganinjogoba, wala tahzanu, wala nganimbe wa kudanda wala jeuma nganya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, na mbombe wa kuranga la jeuma nganya nintendele wa madiji nkubikana unankuradishi kwa kuti mundu joshapa nganye chatu kupata ntendele, mundu joshapa nganye chatu kujipata janna jele janna jo mweje mbe wakuranga lala tando kuti mumadiji mundu jo kushira la muhaqi ja Allah subhanahu wa ta'ala. Ni shala kwa shinjangu Islam ninaga nkujibika na haki, nkuribika na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kubika na majiga nigatule shele Mtume sallallahu alaihi wasallam mweni kuganyoria nditu wankudi nyoria ni mwariene na mboshaba tokuina bemerba Allah subhanahu wa ta'ala ni mundu washaka mle ni Qur'ani ni sunna barabara pale wati tikapika ni shira masahaba. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من فتنة القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.